vai tau ia au te tonu la ta fa solo foi la ta por cara me nei po pe no asani ai ia te fa manatu pea le tūlanga o le Talanoa le Uso se fa soa le le fio pa ia le tua ia por to menga le o le tu pa ia i pula ia o te tonu foi ia o le alava e mo na i solo fa peona fisidi mai foi e va tu foi nga fa ftai fa soa mai e foi na fisidi ia taro ia le taimina e tali ia fisidi foi no nisi foi o ta putarwai ia le ia fiafi ia la tatou aru pena masani ai fisidi maritali o le kiu manea ia le fisidi la so pasta le tagata amata tamta ia mana tu o le Talanoa ala tatou ila tou yo fa laina ma o avea fo taria Yesu e fai mana tu ri mal faola o fisidi la Faafefea la tagata ia la tu te le i faalogo lava i le Talalelei e uhinga ia Yesu pasta tu alalo ia o sirile fa manatu mai ia te ole saunoanga foi le Yesu le Ioane fufa foi pe ono le fai mai o nei le ala o le pomoni ma le ola ele alua tu la seta silta mape le wi mai ia te au sil pe Faafefea tagata ia la tu te le i faalogo in other words ele i o lava ia le talainga ia pe le i o foi ele launga ina le la fionga pa ia a le tua ia me kara Yesu ona o ia lava le ala upu moni ma le ola o se tali vave lava e tu se male tu lang pe Faafefea tagata na longo winga ele faolaina no winga ele o ele langi ma le ola fa vau ele ave la tu mai i le manuia pe ona ta ua e Paulo ai tala mua ele tu langa i luma atu ale i o mai tatu le vaenga le na te inga la pe or kala nga ia e fa puna ia Jeremia e lus fluiva fa pus fuma le tolu nga fe mai sa ili mai o to ia te fe mai to te maua foi fa mai lora ia pe o to sa ili mai ia te mau to loto a toa o longo inga e mawhai o sa ili atua e mawhai Faafefea mau to loto a toa o nga mawala ia lea People kala ngai fai te Deuteronomy falua i vanga fai mai ai a fai tu te toi sa ilia Jehova lo toa tua i lea mea ona e maua lea o ia Faafefea pe a fai e te sa ili ia te ia malo loto a toa malo nganga a toa notice ia upunga fai mai sa ili ma le loto a toa ma le nganga a toa alfa lave la e le mawhai o ngā tupule nā mea nonga e whenga inga whauleo me kara Paulo whamai e le aise nā te langona e le aise sa ili le atua Romans 3 verse 11 mai there is no one who understands there is no one who seeks God e le aise si nā te iloa le aise si nā te maramalama kaluwaila o ngā le aise si maramalama o le mea lea e le aise si nā te sa ili le atua e tu sa la mala si pa se mai pe Faafefea tagata na ele faalogo lava i tala winga ia Yesu ele a faapele faalogo longo inga ele faolaina foringa rola ia o tu nga me wanga le mai ia ele fea la it makes the church more obligated makes us mafofau le tato matafa yoi wa kunga sisfesa sa me le faalogo i sa me le o Talalelei ia me loko fa o mena pasta longo winga la le ka pure ka kanu ke ngi o de o e ma ko ide ia sa fanga e wa e kadia i oe le ai foi so excuse me o la il ko ale ongo ai pui la ia penga ko ke fenga ko e fa lo ke ni me ku langa o le ai am sa fanga e ka ka wanga pe ko ma fonga le we as Christians
e burden le atua tātou loto I e o whapena o ngā leilo loa pia. Do e ui lava o le whameka kuspa I mala o ngā tātou loa matali tonu ai. E le o tangata umole a mawhai o ngā whaolaina. Ai le vao I ai le mea lea, o le tofi lea, o le vala au lea, o le ekalesia. Tu sai lama marofusili. Whamai ia le il fai upuna si fuma le valo mta upuma mua Roma whamai ua whaalia mai fo ile to sao le atua mai le langi ile a mio whaalia mata o male a mio leanga o malava atangata o e ta ofi le upumoni male a mio le ton whamelo la ia lea a wā o mea le atua e mawhai ona I loa ua whaalia mai ia te I tātou ia te I lātou o lo whakakau lea iso se tangata ra whamai a wā ua whaalia mai e le atua ia te I lātou Manu lai whai polus fulu. A wā o ana mea e le wa aia talu o na whai o le laulangi. E wa aia lava ia I le mawhau I mea na whaia. A ko u sisi ku o lava mea whai ono. Kusa lava pele I o malitala inga I tātou. Ua iai ua installe le atua I tātou le anga waa. Ia pole loto futi e fu tātou te mawhai e ona mawhau wina. Ma recent ia mea le atua a o I le tātala pasta e le wasinga whai ke ngane Manchester officili because it's gonna be sound contradict ma nisi mea o le Talanoa ai o le tawhasoa a pe ta I le ai I le me e mga amire to e talatala I pe ta I le a le a whea le mele tulituli matanga we e ta ue I mai lola I le o kala polo I mai o lona mana lava lea e whaavauma ma lona atua whamelo la I le mele ki whimanga e mai I mai o lea foi ua le mautali ai la tō whaupunga e lusifulu mai so that people are without excuse so penga o te tala inga pele I o te tala inga ele ai lava so on fanga asia o lo mata te tele le ka o e tato le mta utisili le faalinga faalawa I tele po le general revelation ale tua e ala I le si o mianga I le naturo mea e te loa ai pe ko me fangale ele no one you don't need the teacher to tell you what is right and what is wrong e te whanau mai lava wa e loa le moral law nga o mai whala ia le I whaaringa o te pela mea te vaai atu leo soa le la mangotu atu le la kuku la au o manu ma mea vapenga o le whaaringa o te lenga le atua e wa ia le conscious ma le mafau fauti tono e tatu e ke fesili ai there must be a creator of these things a ia se tasi na whaia mea nei o le ori fore la mo ko sa o masinga wa person o ia whaia ngi e ia I lava le mea ngai tonu e tātou e whai mai lola ia le o kala kuspa ia o lea foi ua le mautali I lātou whai mai no one whai mai le se excuse mai so that people are without excuse so pelo fsilianga le la abas whai mai pe va fe kanga wa o tangata nga ele I o le tala inga pe nga o kala inga pele o ele ai love so la to alfanga I say they fail to read God's revelation they fail to see ole mfe la tona na va ai so tangata la vala e ai le ava noa mama fai alfa afika ulile I pela o fatonela the problem is famaka kuspaia ele ai se na te langona ele ai se sa ili le atua no one understands ile koinga la yes le koinga tangata de Talanoa ile sa ilia la ko ele sa ilia o ile si o I kongu lava le o le tatala e ile si to ainga manatu le si o ngare fe mai ele fea le atua o le skanga kai mo to ele to fa longo lava le launga ina mal folfola ina Talalelei le atua o ngol mea le fa mai o fengi me o paola ina istangata ai le faola ina istanga pa te fa au ku kasi de fe me fa au ia le atua ia o le sira o le fia manga o lava Talalelei o le fia al se lokore o ngol mea nga but the thing is o lai fea le atua one receive mercy tātou lea o ka anka I o se oli they receive the just
judgment, the righteous judgment ale tu o mangko ka kuspa ia Roma lava fo ia ale fe mai wang sala tangata Roma fo lava nga fe mai o le tau ia la sala o le oti o la onga kuspa ia o la sala e al seoli o le ami tonu e al le lang o le la o tatu ia nei i le fai mai la o le siva nga le fe mai ele fair la le nga me but what is fair is this e o umata tu se eoli a peitai o fili le atua e faolaina nisi ia ai alu pere judgment inisi faulele judgment o le famasinonga tonu la famasinonga tonu kakang sala e o se eoli a peitai o famanuiaina nisi pei la le ekalesia or not pei e famanuiaina le ekalesia nga le ekalesia lava e faolaina o fitfilia o filfilia melanga o le la pe fainga tai lava tu sama la fsidia pas le kulanga la pe fera ka ele i le tala inga anga fe mekala fe mekala por so that people are without excuse. Why? Because like plain for me, since what may be known about God is plain to them. Why? Because God has made it plain to them. See, He made it plain to them through the creation. But they still fail to read. The revelation ale tu. Yes, yeah. Le la o pe wa kan ia mai ele ia sa fa ngor bene it's no excuse at all. Yes, no excuse. O tagata ia le site i me lo ia wa pe folding mai sa so ia va ko e pongsa marama no se me nga faces pe fa ke di do po ia ka wanga so di la ngi de ko ke mai ala makanga si o mera so i ka kire ia sa so kala ko la fa so o mala malama ka ko ka fiu fa ngane no ia ide sa no me sequence o me e kauanga na ele conscious nga ia oi kauanga ele pa fo fa nga there must be a sustainer of these things, and if there's a sustainer then there must be a giver or a maker or a creator of all these things. Even those kala apolo mai God made them plain kwa famanino mai le tua ia meanga ia ai me fai lava onga mangingo o fela tu e karesi o le se me fai le lotu e tu sai la martonga tu langare ia fe tu ele karesi ele tu langale ole o Talalelei fa. That's a falling as a facility a thing of fear. But I face si lave maonga ia ona la sanga e le tali o le mea thing of fear o le tali kusa o lava I la sil pas o le nei o fe tu ele karesia o le usita I le karesia I lona valawina o le fai o le tofi o le ekalesia pe o ne ona po o fele solo le misionga ma le mamanatu o le lotu ke vai foi lava o ia tatu nga luenga e o nisi o tatu pa anga manga lu fa tasi nisi o lotu a peta e pe ngofa ele anga hati na enga I le tino ele anga le tamo fai ia matua le leile fa ili ia le leile media ia le leile ia mea uma le whaanga solonga ele se mea le anga le tamwhai a mose se whanua ma se whale le loko mea uma pe ngā mawanga kakawani. But the thing is iai lava le vala auto pito le kalesia o loo iai tutonu o tuspa ia pe se kala whateitai lata maile o le mau ua I loa mamatau ina tātou il tulanga ia kuspa ia pe o le Great Commission ma te ngai lua valus fulu makaresu le nei ia o tō atu e whainu lava maso ma papati so atu ia te la tō sua falta ma le alo
male anganga pa ia mara ia o tau o atu ia te ila tau ia tausi mea uma o fai atu ai ia te o tau kusala ole ale mea ngai fai e Yesu inga o lo fa atonu i le lotu a fai lola whatever mai o fetu o le lotu i o le mea ngā kako kaunga fai ole a fai nu umalava maso e ui lava ui o la tatu te talitonu e le o ngu umalava e le o kanga ka ngu umalava o le avea maso ai le tau fia ai le matafa i oi le vala a wina ma le tiute o le e ka le sia ava ai o le fai upunga luas fulu ma te lua valu suiva ma luas fulu o lo makila kiva la lava le whaatonunga ngā o le make disciples. O isi veape o mga i ngā mo statements. Al whaatonunga mea ngā ia whainu umalava maso ngō inga. O le mata whaioi lea le lotu. Whawheka ngaka ele i o ele Talalelei. Ala le mea ngā ala i una o ngā kakau una tino tātou e whai. Ia muria e nisi mea umalava. Ale Great Commission. Po le se au tū le ka le sia. O le tala i o le Talalelei. Me kara po paule o le mea o le ele mana e whaaula i nai. E le whaaula i nganga kai ingi por kalame manga ngaia mangi. Mangi si mea le lei uma. Tasi lawa mea whaaula i nai tangata o le Talalelei. A whawhenga oi o le Talalelei. O tātou. Mera ngā rewe me kara a polo mai. Woe to me if I do not preach the gospel. Why? Because Paulo vale me whaola i nai tangata uanga o le Talalelei. E ngā mai whuile nganga pa ia mai kara a Yesu. E whio a ele nganga pa ia e lunga ia te outou. E whai fo outou ma moli mau. Moli mau ia te ai. Moli mau ia te ia. A maka ma Yerusalema. Sa Maria. O Iukaia sa Maria. Se i o lawe tulu inga. O le laulangi uma. So, o le tiute la ngā o le lotu. O le mata whaioi ngā le ka le sia. E ke whimanga o ia whapena ona mamawhai o tātou lotu. I loto le lotu. Ma burden o tātou lotu. Pe o kala polo le whai le Romas fulu whai upu mua. Wea ngā kiso i so ia. A me kala polo pasa me le au soe o le mana o lava le nei lo lotu. Ma liela mga o polo wha pera i kewe mai po sisi mea vongare a mga polo. Mala o te talo i le atua mo Israelu ia whaola ina i la tō. So the burden of his heart o le nei i wha pera ngā whaola ina o na tangata. Imagine la pe o le burden for ngā le ia i tātou. E le tau fia. Ma kua ai ko anga ya onga e le kuspa ia maku anga e a o makala e le kuspa ia e ka ele tu mama ele Talalelei la so se fia pasta i me ia o ia ingisi o fa piko e fa ko nga mission fiole o la ko nga me le pe le anga ele fia fini mo tangata ia ele mo a le fa mai o pe commission o Talanoa o ia ingisi o o akere o fa me ko vai me Yesu o pe o le ka kia mai de si me ki de o ye se vai nga po ye se pastor ko o lo fa ki ke de o ai ya me se nga u funga que va ko ai ma quale ascara ya e tele ia missions va penal o ia pe un tatu lo le tele o se kalesia kekele mega churches with the money o la send la commissionaries o le tūlanga foi ngā iai o lo iai la tō wha missionary i kalesia o le la tō ngaluenga le ale fai o la tō o la kakalo foi lea pasta ia la ka mese teimi e sene foi tātou missionary missionary la funga e le o pe o la usanoanga le o vailmenga mari o Yesu mea pea ai o inu ia ia la tau te mo mia le whaalongo i le Talalelei e whapenga o ngā o isi kemi e le sko ngā mea ngā o vaiso o lungo mea ngi i missions whapea pe mai if you can't go your money can
O le inga le tala a whape wa ele alu mission ngale. Send your money support ka ia, which is good. So, but o wha mission ngale lava ia. It's not necessarily o stangata leave the homeland and cross the sea. It's not like that. Missionary is someone that sees the cross. Not necessarily crossing the sea. And sees the cross. You gotta see the cross. Ale foi ka kia le vai ngakiri. Aka fa kwisi malanga yo manga ia o makanga makanga o me isa. Ya lo ia foi ngiska ko lo fi mga mi. O ngala lo pes mai pe maka yo nga ka ngangi. O tu tala ya. Ya pe me fa pe. A fa pe la ko kiri si o fa pe ka manga ia fo. Kede o ko ile kala le mo ko por kala le ia. Ole peo fai atu ole tala inga lava ia ma le wha missionary ole mea mos o se keusiano lava ele se me vonga le wha pea o le mea ngā mission ngale aere se mea ngā whewhi au po mea ngā whewhi au se mea ngā tangata lotu no, it's for any believer so se keusiano lava o longa le nā wala awina o langa nā mata whaioi ole tala o le mana onga vurenga ka ko ole vala wina na ole lotu ole malo ina leo o nganga mole tua pasta ke fia lava ile patenga le wa fia so o tato tala ile yoange mua yoange mua nga ile ata fa te inga ma ngai lava ole mele ole misionga polo langa talai me fungale so skeusiano lava o vala wina ina ia molimau wale me aonga mata wina le fasolonga mai le ia masisi ngala moe ala ngau ketsiango has to be preached to with the gospel kaulava nga o tu il talaina ka ingala pela fa upunga kolulima le yani ngani mua masangi kere ia tātou ne whai mai kala kuspa ia o Ioane papatiso lea hanga i onga so whai mai ua ia wa aifo ia Yesu sa wali ane o na whaapea atu lea o ia whaauta il tamai maa moea lea tua mai o Ioane le efa evangeli mai o whaalongo fo i ona so o eto olua ila na upu o na la muli mai ai lea ia Yesu ava aile ila o lea ulia ko olua o antelea mai Ioane fa mai Ioane telea ma lesi so nga ele tato o Ioane ren kusilea mai lola ia le o mea nga fai antelea fai upunga fast fulu fa lua fa mai o antelea o le uso lea o Simona Peteru o le tasi leo ila ona fa arangolongo ia Ioane fa mai muli ia Yesu mai lola ai fau pafakas wai ulua i maua lona lava uso o Simona o na fai atu lea ia te ia ua maua le Mesia se wa ai a mai e yo angel pap kisola uli ia Yesu maua lola ire uli ia Yesu sa ulua ia ankelea su ia longa uso o Simona Peter mai ua ia au mai e fo ia te o ia Yesu si o le ale le mere manga o tau i o le mata fai yoi ale uai loa Yesu you meet Jesus the next thing you do you bring someone to Jesus o le au mai o le tangata ia Yesu ka inga la pera fai upunga fa tolu ile yoange la vale fa mai o le tai au o fina ngalo the next day Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, follow me. Ia o le manga ia fo io kala fatstau i le faolatanga i le mea Jesus being God, being all knowing. If I make a ia
ua fina ngalo a Iesu ma li watu I Galileia. Fōlinga mai e loa lelei a Iesu e whikau ia Filipo. Tilipre la, whamai ua fina ngalo. Ia Iesu e iatu I ngā, whamai rola ia. Finding Philip, he said to him, follow me. Ia, ai ongo la, ringo tala, ele koe ongo ia Iesu, ia so ngai e whea ki follow me. But o le iai lana e kalesia. O le ale mea le kalesia fai. Fai le kala inga lea. Lea la o maua Iesu, Filipo I, ai alu foi Filipo, do the same thing. Verse 45. Whamai ka al tuspa ia. Ua maua natani elu e Filipo. Verse 45. Whamai. Philip found Nathanael and told him, we have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. See, can you see ile chain le ia le pattern le fai maua Iesu alua mai le sia Iesu al fanga ka so ol tu langa kaunga ia ile lotu ia so nei kaunga ia ile ekalesia ale tua kusem la sil po fe tu ele ekalesia. Well, that's what we're supposed to do. Fulfill our mission. Fai le mea wa vala winai kato e Iesu ole fai mamoli ma. Ole ngang pa ia nga mai I tato ina ia fai I tato mamoli ma. Mea fia marang pa ia fai tato mamoli ma ia Iesu. Ol kala inga la. Ia ol tala inga ia Iesu. Ol turanga la le tau tu ole lotu. Ole talai. So fa Iesu mai disia. Longa foi la ore kalesia e tupu de sua foi Iesu por de sua foi de tua e de me fainga fai se que me fisinga me ainga eu apelo de singa I kuka ki kau mai kau I bengi ole bainga o isko nga me go pe fa muy nga Talanoa ua fer Talanoa ile pelo video rengo vai ko ngai lungo chat group ala matua tato kalesia me vo ile ole Faafefea fai fa le langi mea ina ia o mai tagata lo langi ko nga mela iyo so ko nga mea penga afa pe fa lo langi mea o mai kaka lo langi then you have to stay that way but the sad thing is that's not God's way that's not God's way pero fa tu e to singa mai lava ia fa na ole tua ia ile si fofonga ole tua e o mai lava ma moe Iesu ile leo o Iesu ale ale leo Iesu langa kala lei ne upu ale tua ele mafai peol fai te tenga lavanga masalo e farang so tele te pastor fer kala lea we are different from the world ese ale lotu ese le langi which is o se me e fainga ta lava onga whaakakangi ma maintain langa pa o I kukongo le lotu. O me vangana, e popole lor whiwhi au wa ai aku o whiakausanga loku ele I kumu lava a makalonga sui le whainga le mea. But the thing is, you have to stay loyal I le upu a le tua. A paule me kupu I le mea ngā o le sui o lau message ma le whainga o le lotu. E tupu ai le lotu e le o koe lotu a le tua. Ai mawhai lava onga tu mau e le lotu, let's say in numbers, I whai ngu mela ngā ala wha maunga upo le tua. Live it that way. Ngai vi ia le tua. Ngai lo le fula e ngu mela. Ai lo koe vi ia le tua. Ua wha le au langi ngā whai. It's God that built this church. And how God built this church? With God's word. Whai lava lang kai kasi mai. Au le ala o le tua. Le anga le sau in parks. Ai le o vi le tua. E wa le kau kulo ako le ala le kaki kilongi le maingo kai kasi. Usaringa mai o Iesu. Mo Iesu. Ya pe yo mo ai le kapinga pe ya. Ya na mangi ko ka Iesu le ngaluenga mua pe panu fe mai e fio mara pa ia. Na fai o to mamoli mau. Ele o se moli mau la ko loko. Po se moli mau ko theology, por ko system. No, o le moli mau ia te ha. Makares moli mau ia te ha.
o le alu e mata oi no e alu e mo le mau ia Yesu pe la ka ba e le fia me kala a ngakele a ngakangel o ia a Filipo o mafitaui ma o mo Yesu ke o Yesu le ngoa I mose ne o fitau I o tala inga la o kala inga o Yesu ma lo fas eu salo lo si fia ka fa wi o ka maluru tu sai me lo fatuno Christ me lo fa muti vale mercy o le tu fa Faafefea le tu langa pe ai sai le tu sai e tu sa pe le tu sa me yedo grace and mercy isso tola lo le memo moa paste e tutusa in terms o mea alofa tua ai ele tutusa a ko ke mi pe foringa fengo fipa o le mercy o le subset o le grace o le tua o pe fa fa pe o le alofa muti vale o se vaenga o le alofa tu noa o le tua e masangi o famtala inga poto tu spa ia le ese senga vapia fa tu noa o le fo ina mai le tua ia I tatou o se mea ta ele tatau ia I tatou God gave us what we do not deserve a o le alofa muti vale o le tua ua ave ai le tua ia te ia po ia tuina ia ke riso ia se mea e tatau ia I tatou can you see the difference? God's grace is when God gave us what we do not deserve. Okay, if we ask what God gave us we do not deserve, salvation, forgiveness, por justification, ia po Yesu o mea nga ele tatau ia I tatou we do not deserve those things. Ia o le alofa tu noa la nga o le tua pe ia afa on vei pa o le upua alofa tu noa o le siona famtalanga fa Britannia an unmerited love of God o se alofa tatou te le inga lue ina e le fa pe o tatou le nga lai onga no tatou maua no ai on mea ka o ko inga sa mo o le alofa tu noa o le alofa ele aiso na fa avai o le ngal kala le song fa vai po so mafuanga e alanga alo fa sisi onga se me tau iai po wala vea po lelei pe ngalo fa ki oi ale mele ole grace po le alo fa tu no le tu o le alo fa fu la vai o le tu I tatu on o ia o le alo fa la vai o le alo fa tu no la nga o le mercy o le tu which is o le alo fa fu le tu a fa sa mo ma ngai ala va tatu o le alofa muti vale o le ele also in Greek femela kala al tuspa ia o le alofa la na like God show kindness or show pity or concern for someone in serious need o le serious need o tatou maila kala maila famtalanga o le mercy la is when God took what we deserve o le alme deserve tatou the cross se tatou le faafanonga fe mai wanga sala tangata uma o tau I langa sala o le oti o le mea langa kau ia ka kou a le amai le atua I tatou he gave it he put it upon his son so that's alofa muti vale ua whaia le atua mo I tatou mea ngā lenga kuse Paulo I laudi ia I loma fe mai arankala mai in view of God's mercy ele e tusa me le alofa muti vale o le atua so o tūlanga la nga abas oni upu tā ua male au ngā e loloto ma tele sona su e ngai whaia ai o isi keimi e overlap lo na whaonga ina e fe uluru tai ia lo na whaaliliwina o isi keimi o le upula e sau o le caris ia e whasa mua
le alofa muti vale ia pula sa ole eleos a fa sa mua ole alofa tu noa ia ai ole tūlanga lavanga ia i leona tūlanga whaavai i winga upu ole alofa tu noa ia fa penga suna whamtalanga tau ole unmerited love ole tua ole na alofa fua ia i tātou ia male alofa muti vale compassion ole tua ia i tātou o nga ele mwhai tātou o nga whaise whainga o tātou leanga o nga kai kako le oti ia ole muti vale nga le alofa le tua le mai ia i tātou ia ave ia Yesu mali wai yes ia le basta ma ia foi le fama manga ti le tulanga manino ai foi le e se ngore mercy male ia boiana so no le me ata se le lo fa ia pat o tau se ngore titi na mo le si la fia foi male do foi malo la no ai na te yo pa nga foi ia o te manatu wa ia le fa o matua foi fisi yo la fia ia la foto per la tu do suga po ia inisi me o lo mo i krea ka mi le to ka por kala mi foi e mo foi ona fa lo tele pe si ta upu e si me pa nga pasta ole te fa malo si tato che siano ia vea ia lo tato lo right now while we're talking people are dying there's only two destinies le langi mo le ora fa vau o se oli so having said that au Talanoa ai o lo fioki pe lava tanga tel teminei mo i se oli fioki mo i se oli ole o fesili male lu i mo le kale sia pe lava o fesili nei po apas ole o fe ia le lotu o fe tu o le lotu i le mele ia o ko mai le ka kali i la fesili nga o le mea o le lotu faatino le vala awina lotu ole tala ile Talalelei mai paulo la unga ia soe e taunga le muai maso le taunga le muai a faafaigo fia lava uira nga kalapa sa ole ngei e kele lava faauiga e le se uiga se e pela le uiga la unga pe kala ia so ke fia la unga ma fia kala ia la unga foi pe kala ia so e ke le fia la unga ma le fia kala ia pero en fait e ia so naturally like a man e ia so e ke le fia la unga I say because you're just man you're just a man but understanding your implication and your calling you have to do it willfully knowing elo iai alo tino whakakainga e keme ke mai ai e keme ke le lava ai but o e loa ua wala wina oi ina ia whai ele mea lea so o tūlanga na ngā man whamalosi le ngata i se tātou whi ngā luenga tātou e kalesia ia so se uso Cristiano lo whapena ona maua mai le ni whasua tātou whamalolosi whamalolosi o whamaikala a Yesu wa matua ia le saitu ia ai le lava ia le au whainga luenga longa winga mo mia e tātou le ono sa e o wina ina ia o tātou wa o atu o sa i o mai ina ia mwhai ona au wina atu tūlanga nai e iai ia ai le i tu ina atu mo le wha o ngau le tāpō kalamea pas o te manatua whaftai mo por karamele nei lea fiafi ia fia whaamanuia tu la vale le tolus full tau sanga o anniversary sungal toi inama mal faltua so tele nei tau sanga fa mo o so i o le wa do pinga si ia le lo la ko inga ila tolus full tau sanga anniversary ia o se whaamanuia nga mai le Talanoa le Uso ia la sunga toi pa whapeo e whafonga ma ia manuia tele le ato anga tolus full tau sanga o le whaamanuia nga le atua i lo soifua mo ni tau sanga stele whapena ngā lulu e ai mo le atua mo lona whina ma lo le on sai wa le whaingo fia le o langa whaite o lua le koe sao le alo whamalo se alto ina nau whamania te foi le sungar tai tai o le karisi ia e tu si se mātou whamtaranga pau le mea ia
Mas ia tele le fa mo nei po ia. E ho po substake no. Ia le malo le se fua. Ia ngia fi pasta fa tai mo. Yes, thank you. Tai foi mo le fa malo sia tu ai. Sa ka usui ka por kala me ia fi sa ka fa pe fa se ka u. Ya pisi malo fa malo si mana su me angi o fa ma ya ma sen ka ko fulu e o fa e fa vai ya ka ko e bo me nga io o burden no loto pe bo pe le ka kusia me ko se fa pui fa se kusia e ko nga me fa pengi ya pa me ka ke pule sa me fa pe o conditions o ma men ma se ia ranga dua ia la fia le fa ile tua mole fa maro si fo ne fia claro teta ia menos ia mo de planga fa tai ma lo fa so ma lo fo fa tai le sunga ele vai na fo ima fo ina ma le au ina fo o prene fia ia fa manuia le tua. Thank you pastor request wale na dua ai tu sai mano ngalo ia me se foi tua ma no faalo ia au te taritonu ia o le fai unga le nei o te Talanoa le Uso le nei a fiafi fa malulu atu a fai ua le umi foi ia o ke do te le por kalame le nei a fiafi fa manuia lo roto i le tua le nei a fiafi tu sai marpo talame Talanoa le Uso tātou tu whira i vasu fau le alofa le ri soifua